okwasa abasinguze birabo kubekuri mu mbuga za Tayari FM omuri Bitereko omu district ya Mitoma. Abahurikiriza bahangwire batungire imishinga ebirerimo ebintu bingi kuruga omu bakozi b'amajuta n'ebindi bintu ebikunyereza omubiri ebya Wonders hamwe n'okutunga omugisha gw'okushemererwa hari Masha Lodge erikushangwa omuri Rutookye Town Council omuri Mitoma. Dithan Ngabirano omukozi wa Tayari Radio obire kurira entebekanso y'okuhereza ebirabo abahurikiriza ba Tayari FM nagira ngo gubire guri omuringo gwo kwebaza abahurikiriza. Mbire nkurire entebekanso y'okuhereza abahanguzi bitu ninga abahurikiriza bitu ebirabo na munonga by'abakundi n'ebya Valentine's Day. Ehurire tukagitandika ku kwezi kwa kabiri twatanise na abakuru bitu okuruga omu Tayari Media yono kutwariza hamwe ahari Tayari West TV hamwe n'abanyakigeze FM kandi twatandika urureje kugira ngo tereze abahukiriza bitu tubagarurize rukundo ngo kutwakikoze mu Christmas tukahereza abantu bitereke hata nabwe umbwire bwa rukundo twagira ngo tubagane rukundo n'abahukiriza bitu umuryeco tukatunga amabara g'abantu bari kurenga 20 barugamba abakundo babo barugamba abazire babo barugamba abanywano babo kandi tubire ntwenda mu abahanguzi barukwiki 10 kugira ngo babase kutwara ebirabo. Abasingwire basimire Tayari Radio hamwe n'abari kugishagika habwe entebekanisa nungi kandi abo kwijuka bakarongora abahagizi. Nisima Tayari Radio eyatutireho burango nkobu bwa Valentine's ekaturetera amakuru ngabo nitwe tukagejumbira mu nonga tukahurira Tayari kandi tukagikunda umwanya gubonire abatakajurikirize mazima muferirwe munonga mbwena nisima Tayari kushangana nyenye n'umuzire wanje mama Chichoncho Peace wanzire kandi kamuhandikire bariheka bamwe kikamukoro ngoga ni musima kandi turi umuntu ukwakira nibyo byinshi. Nisima management ya Wonders na naba Masha ingengera kusima ba Tayari okutereza mu gishogu ogwo kweta bamukazano ka Valentine niwo n'omukundo wanje kamuhandikire baruha yo kumwendeza Valentine nahangura ndiyo muhanguzi wa kashatu nisima mwena abanteriro bururu mwene mukimanya abakutureba hata aha Tayari TV nisima mwena abayihira mu katerezo bwo mushenga kurwo mu Wonders nisima Wonders mwe bare gutereza omushenga mulungi za kwesiga obwire wena okumara omwaka twesiga tukunaba tukunyira Omubahanguzi abahanguzi babiri abakiriza abandi batungira obukonji kuza omwanya gwa Masha Lodge and Motel okushemererwa bakarya bakanywa kandi bakahebwa n'oburaro bwona bishashurirwe Tayari FM.